لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا، أو كما قال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم. Mu iskažujemo blagodarnost na Allah Azza wa Jal, gospodar od nasite svetovi. Istovremeno mu donesujemo salavat i selam na posljednji od Allahov pejgamber i Allahov miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na njegova česna familija, ashabi, tabi'in i site sledbenici na ovoj din do sudnji od dana. Temata za koja večerova će zboruvame je tema koja Allah Azza wa Jalla v Kuran Azimu Šan v 42 mjesta je spomenula. Allah Azza wa Jalla v 42 mjesta zborova za tevakkul. Tevakkul znači potpiranje na Allah Azza wa Jalla, pouzdanje, doverba i cvrsta verba v Allah Đelešanuhu. Videći potpiranje to na Allah Đelešanuhu je jedna osobina i svojstvo koje je neminovno i neophodno da se najde v srcetu na verniku. A bileći Allah Azza wa Jal go spomnula ova svojstvo v nad 42 mjesta v Kuran, to jasno ukažuva i aludira koliko je značenje to na potpiranje, na pouzdanost, doverba i cvrsta verba v Allah, gospodaru na site svetovi. Allah Đelešanu u Kuran Azim Šan v mnogo mjesta veli: kul len yusibana illa ma kataba Allahu lana. I reći im, nema ništa da ni se sluči i nema ništa da ne pogodi osim ona što Allah odredio, ona što Allah go napišao, to će se slučiti. Wa ala Allahi tawakkalna, i na Allah se potpravlja. Ako čovjek se potpre na Allah Đelešanu, togaš Allah mu je dovoljen potpirač. Videći danas kad mnogo odluže to, v nivните секојдневни животи се подпираат. Некој се подпира на богатство, некој се подпира на синови, некој се подпира на кариера, некој се подпира на познанство кога сака да постигне некоја овосветска цел или интерес. Затоа од муслиманот се бара во секоја ситуација, во секоја прилика и при секоја работа да се подпре на Allah Đelešanu. A to se vika tevakkul. I će vidimo дека Allah Đelešanu u Kur'anu veli: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. I potpri se na Allah život koji nikogaš ne umira. I potpri se na Allah život koji nikogaš ne umira. Dodeka, ako je oprašanje bogatstva, čovjekot može da je bogat jedno vreme, međutim za dogledno vreme može da se osiromaši. Čovjek može da ima pozicija, međutim za jedno dogledno vreme može da izgubi ta pozicija. Znači sve što je nadvor od Allah Đelešanuhu je sekundarno, sve je nešto promenljivo, a Allah Đelešanuhu je primaren, vječan od sekogaš i za sekogaš. Zato Allah Đelešanuhu u Kur'anu Azim Šan u mnogo mjesta spomnuva i veli: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. I potprite se na Allah ako ste vernici. Znači, ako čovjek je vernik i veruje v Allah Đelešanuhu, to se potpira na Allah Đelešanuhu. Ako čovjek ne je vernik, to ne se potpira na Allah Đelešanuhu.
Zato će vidime дека od ovoj ummet na Muhammed s.a.v. kako što prenesува Imam Ahmed, дека 70.000 min ummeti jedhulune al-đenne bi gajri hisab. 70.000, 70.000, zapamtite, 70.000 od ovoj ummet će vlezat vo džennet bez da polagat smetka, bez da polagat račun kaj Allah Đelešanu. 70.000. Ta jedna golema brojka koji će vlezat od ovoj ummet vo džennet bez da polagat račun. Gdje polaganje na račun je teška rabota. Polaganje na račun pred Allah Đelešanu je mnogo teška rabota. I za sitna rabota i za golema rabota da polagaš račun pred Allah Đelešanu. Za sekoj zbor i za sekoje delo. Međutim, ove 70.000 luđeni će vlezat vo džennet bez da polagat račun. Među tije 70.000 koji će vlezat vo džennet bez da polagat račun se wa ala rabbihim yatawakkalun. Oni koji se potpirali na Allah Đelešanu. Oni koji se potpirali na Allah Đelešanu. Tije će vlezat vo džennet bez da polagat račun ka Allah Đelešanu. Zato Muhammed a.s. kako nauči? Muhammed a.s. nauči men harađe mi bejtihi faqal, koga će izleze čovjek od doma. Zamisli, сега izlegovaš od doma, odiš u školu, odiš na rabota, odiš na niva i izlegovajući od doma rečeš Bismillah, tavakaltu ala Allah, wala hawla, wala kuvvete illa billah. Ova je dua huruđ min al manzil, dova pri izlegovanju od doma. Znači vi znate, дека има збирка на дови. Дова пред спиење, дова при станување, дова при започнување на работа, дова која врне дожд, дова при секирација, при грижи, при таги. Значи има дова и кога ќе излезеш од дома. Ако речеш оваа дова, која спомнавме, Бисмилlah, таваккалту ала Allah, вала хаула, вала куввете илла билlah. Тогаш шејтанот му вели на другиот шејтан. Значи, обавезно има со секој од нас шејтан. Замисли, шејтан му вели на другиот шејтан. Му вели, што можеме да му направиме на овој човек? Што можеме да му направиме на овој човек кој побара патокас, кој се заштити и се сочува. Бидејќи Бисмилlah во име на Allah. Тавакалту ала Allah, се потпирам на Allah. Вала хаула, вала куввете илла билlah, нема ниту сила, нема ниту моќ, освен она на Allah Đelešanu. Ако човек го земе Allah Đelešanu со себе, во име на Allah, се потпре на Allah, тога шејтан одвели на другиот шејтан, остави го овој човек. Не можеме ништо да му наштетиме. Не можеме ништо да му направиме од зло и од шер, бидејќи тој худие во куфие во укие, бидејќи тој е упатен, заштитен и сочуван. И замисли денеска колку од нас, кога излегуваат од дома, ја проучуват ова дова. И која знае ова дова? Да го далече од себе шејтан. Затоа луѓето излегуваат по улицам со нив со шејтан. Доаѓаат во џамија со нив шејтан. Одат на работа со нив шејтан. Одат во школа со нив шејтан. Бидејќи не побарале заштита од Allah Đelešanu. И штом не побараш заштита од Allah Đelešanu, може да се случи се што. Може шејтанот те заведе и да те наведе на зло и да оствари неговата цел. Затоа подпирање на Allah Đelešanu е многу важна работа. А ќе видиме со практични примери што значи ова работа. Прво, условите на тавакул. Услови на подпирање на Allah Đelešanu се два. Ел-и'тимаду бил калб
ala Allah wa bathlul asbab. Ovi su dva uslova. Prvo, mora su srce da se potpreš na Allah Đelešanuhu. Второ, мора и да ги превземеш сите мерки за таа работа. Ако едно фали, тогаш отпаѓа. Како на пример, замисли што се случи од на земја. Во една земја избувнува пожар. Избувнува пожар. Во таа зградата кај што избувна пожар, жена има бебе. И жената гледа дека веќе пожарот ја запаќа цела зграда и дека може да се сруши, а таа има бебе. И трча брзо и спретно во спалната да го земе своето бебе. Брзајќи го зема и излегли надвор. Ова се вика бездул есбаб. Да, таа ги презела сите мерки. Значи, потрчала во соба, го земала, излега надвор. И кога куќата, зградата паѓа. Кога ќе погледне во раце, земала перница. Земала јасток. Незиното бебе, што се случи? Со незиното бебе изгоре. Значи, мора да има два услови за да се оствари вистинско подпирање на Allah Đelešanu. И затоа, еве друг пример. Една жена имаше бебе кој беше болно, а беше сиромашна жена. Слушај добро. Не може да повика доктор да дојде дома или да го однесе на доктор своето бебе, бидејќи нема пари да плати за преглед, нема пари да плати за лекови. Таа што знаеше дома да му асидне температура, да му помогне. И само почне да прави дова на Allah Đelešanu. Allah, знаеш, сиромашна сум. Allah, помогни ми. И во тој момент некој звони на врата. И кога таа жена излегла, кога гледа доктор. Доктор! Ка, госпожо, вашето бебе е болно? Да. Каде ја довидам? Оди, го прегледа, му дава инекција, го смирува, све во ред. Значи, доктора му пружа лекарска помош. И како заврши со преглед, со сите тие терапии лекарски, и на крај и га дава фактура да плати. И тоа вали, јас немам пари да платам. Јас сум сиромашна. Веќе, како, госпожо? Како не ви е срам? Ти мене ме повикуваш на телефон да дојдам да опрегледам вашето бебе и сега немаш пари. Рече, валлахи, јас не те повикав. Јас не звонам на телефон. Рече, како не ме звонеш? Не ли ова соба број 9? Не, рече, господине. Број 9 е од спротива. Ние сме број 10, додека број 9 е она од спротива. Значи, замисли, некој го повикал на докторот, за да го излечи неговото дете, ама Allah Đelešanu ќе ја наврти работата. Allah Đelešanu ќе ја наврти работата кај ова чиста, искрена муслиманка. И го донесе докторот. А таа не завртела. И кога човекот ја научи незината ситуација, дека таа сиромашна муслиманка, дека нема машко, а дека има бебе, и тоа што и дури и помогна со своји средства, со своји финансии, и рече секогаш, кој имаш потреба да ми се јавиш, и даде пари. Помош за таа жена. Гледате? Кога човек ќе се подпре на Allah Đelešanu, Allah Đelešanu ќе ги наврти, ќе ги намести сите работи да дојдат да се извршат. Затоа мора да се подпреме на Allah со срце, меѓутоа истовремено мораме и да ги превземеме нашите мерки што е потребно. Како рече Омар радијаллаху анху? Омар радијаллаху анху пренесува Ибн Аби Дунја, тој пренесува на хадис. Марра Умар би унаси мин Јемен. Омар радијаллаху анху поминал покрај луѓе од Јемен. И рекол, што правите вие вака без работа? Што правите вие шетање по улица без никаква заплатеност? Калу нахну мутаваккилун. Рекоа, ние сме оние кои се подпираат на Allah. Ние сме мутаваккилун.
oni koji se potpiraju na Allah. Omer radijallahu anhu što im reče? La, bel antum mutawakilun. Znači, vi neste oni koji se potpiraju na Allah. Vi ste oni koji se prepravaju. Oni koji glumat potpiranje na Allah dželešanu. Vistinski potpirač na Allah azza wa jalla ko je? Vistinski potpirač na Allah dželešanu je onaj koji će izoreni vatra, će poseje i poslije će se potpre na Allah, će čeka Allah da mu dade plod. A ti nisi posejel niva, nisi izorel niva, a će imaš plod, to je glumenje na potpiranje. Kako učenik da očekuje u školu da dobije 5 ili 4, a to je nefatet knjiga da otvori. To je glumenje, to je majta, to je haram, to je greh. Ne možemo da očekujeme nagrada od Allah dželešanu, dodeka ne gi sprovedeme u praksa ovije principi. Dojde jedan čovjek je pegamber alejhi selam. Dojde jedan čovjek kaj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Vodeći ja kamilata. I mu reče, Boži pegamber, da li da se potpram na Allah i da puštam kamilova, ili da ja vrzam, pa posle se potpram na Allah dželešanu. I pegamber alejhi salatu ve selam mu reče, aqilha thumma tawakkal. Če vrzeš kamilata, pa posle će se potpreš na Allah dželešanu. Znači, moraš da preuzmeš merka. Kako što je Allah dželešanu u Kur'an, za nekoj luđu od Jemen, kako što kaže Ibn Abbas, radijallahu anhu, deka luđu od Jemen doađale na ađilak bez da ima svoj bagaž. Kako primjer danas kad trneš na ađilak bez viza, bez pari, bez ništa. U toga što vreme luđu od Jemen trnale na ađilak bez bagaž, bez potrebi, bez hrana. I koja će i sretno čovjek što barate, se potpira me na Allah. I koja će dojdele u Meka, pitanje, prosele. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. I toga što Allah dželešanu govorio u ovoj kuranski ajet. وَتَزَوَّدُوا. I vi pripremete se. Vi opremete se su hrana, su site potrebni sredstva. I potom dodiš nađilak. A ne se potpiraš na Allah i posle će pitaš šta mu će prosiš. Zato, za da ostvarimo istinsko potpiranje na Allah dželešanu, mora su srce da se potpire na Allah, međutim moramo i su trud, su rače da rabotime. Niti jedno to se prihvaća bez drugo, niti drugo to bez prvo to. Primjerno, bitka na Hunein. Jedna bitka na Hunein, muslimani bile mnogo vojnici. I ti rekao, mnogo sme, će gi pobedimo mušricite. Mnogo sme, će gi pobedimo mušricite. Međutim, što se sluči? Koja se sudrija, počne muslimani da bega. Allah u Kur'anu veli, Allah u Kur'anu veli, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. I vi pomislite da su golem broj, će gi pobedite njih. Ali to je broj ne vi pomogna. To je broj ne vi pomogna. Znači, ne se potpravite su vistinsko potpiranje na Allah dželešanu. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ. I posle počnete da begate. Zašto? Mislite da imate sila, moć, vojnici će ubedite. A ne se potpravite na imanu, na verata, da barate pomoć od Allah dželešanu. Zato mora da se potpirame na Allah dželešanu i su srce, međutim i su rasa. I da ih vložime site merki za da ostvarime uspeh. Zato veli Pegamber alejhi salatu vesselam u hadisu koji prenosi Ahmed i Tirmizi. Pegamber alejhi salatu vesselam rekao: "Law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi." Ako vi se potpirate na Allah dželle šanu, su vistinsko potpiranje, kako što treba, kako što dolikува da se potpre vernik na Allah dželle šanu, la razakakum, će vi pušti risk Allah dželle šanu. Kama yarzuqu tayr, kako što gi hrani Allah dželle šanu ptici. Da li ptici ima frižider? Da li ptici ima magazini? Da li ptici ima domovi? Međutim, greh ptici ne žive. Takdu himasa wa taruha bitana. Sa bajne izleguva gladni
navečer se vraća su polni stomaci. Međutim, mnogo je važno što u hadisu se spomenuo takdu, nautru izlekuvati. Znači, vernik ne može da sedi doma i da očekuje rizik od Allah dželešanu. Mora da izleze, mora da mrdne, mora da vloži sredstva i metodi za rizik, a potom rizik će mu dodati Allah dželešanu. Pošto ova tema je mnogo važna i mnogo luđe pogrešno shvaćati. Pošto danas ima luđe koji sjeda po džami, ja se potpiram na Allah, a ne vložio trud za rabot. I imamo od druga strana luđe koji non stop rabotat, a ne se potpira na Allah. Niti jednite, niti drugite se opravi. Tuko čovjek koja raboti, istovremeno mora se potpira na Allah dželešanu. Kako primjer doktor. Doktorot je sebe. Doktorot je pričina. Ali Allah je lekar. Allah je nečin. A ne doktor. Međutim, doktorot je pričina. Ti si dužan koja se razboleš, da odiš kaj doktorot, da se pregledaš, da baraš čarak. Međutim, ko će ozdraveš, da znaš da je to Allah dželešanu. Zato mnogo luđe i muslimani grešat. Veli, doktore ti, pa Allah. Veli su, doktore ti, pa Allah. Ne odu bila pravi širk na Allah dželešanu. Allah je onoj koji leči. I vi znate kao mnogo prilike i situaciji, doktor veli, ja ću vam napravam ono što je moje, a drugo to od Gospoda. Znači, Gospod onaj koji leči. Riskot je od Allah dželešanu. A međutim, čovjek mora da se potrudi da raboti. Zato, znači, moramo da se potpiramo na Allah dželešanu, ako sakamo od Allah dželešanu pomoć. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. A ako se potpire na Allah, to je ti dobro. Zato حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Dovoljen je Allah i to mi je prekrasan zaštitnik i potpirač. Ko Ibrahim a.s. gofrlija vogan, Ibrahim a.s. što reče? Dojde Džebrail i mu reče, o Ibrahime, da li imaš neka potreba? Da li imaš neka potreba ti pomognam? Reče, amma min fala. Od tebe nemam potreba. Imam potreba samo od Allah dželešanu. I reče, hasbunallahu wa ni'mal vakil. Dovoljen mi je Allah i to je prekrasan zaštitnik i potpirač. I što se sluči? Da li opet odgovora na Ibrahim a.s. Ne. Allah dželešanu reče, ja naru kuni berdom salamen ala Ibrahim. O ogan, bidi spas i laden za Ibrahim a.s. Zašto gdje Ibrahim reče, hasbunallahu wa ni'mal vakil? Gdje Ibrahim a.s. reče, dovoljen mi je Allah. To je mi je vistinski zaštitnik i potpirač, kroz koga se potpiram. Zato, hasbunallahu wa ni'mal vakil, dovoljen je Allah i to je vistinski prekrasni zaštitnik i potpirač na koga se potpirame u svekova situacija. Zato, da go shvatime vistinsko značenje na tevakulot, gdje tevakulot je jedan del od imanog na čovjeku. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Koji se potpire na Allah, Allah mu je dovoljan. I veli Allah dželešanu Kur'an, لَيْسَ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Šejtanut, iblisut nema sila i nema moć nad onije koji veruvat, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, i onije koji vrst Allah se potpira. Znači onaj koji ima vera, iman do Allah i se potpira na Allah, šejtan ne mu može ništa da mu našteti, da mu napravi zlo, šer, da go zavede ili da mu šepoti u njegovite gradi ili u njegovata psiha ili duša. Zato da se potpreme na Allah dželešanu, a istovremeno da ga vložimo sitne merki i potrebni metodi da postignemo našega celo život. Potrebno ti je da učiš i da se potpreš na Allah dželešanu. A ako samo učiš, ne se potpreš na Allah, može Allah dželešanu da ti go blokira umot i razumot koga će dojde da polagaš ispit i tako natamo. Zato go molim Allah dželešanu da ne pomogne, da ne prosti naši greovi, da pokrije naše sramoti i da ne uvede u džennetul firdaus u društvu su Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hasbunallahu wa ni'mal vakil, wa akhir dawana in alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.